tutatoka na kuku, tutatoka na paka, tutatoka na umbwa, tutatoka hata na panya na kila kitu inaishi Kenya. Ni miario ya uria wari Senator wa Machakos Johnston Muthama akigeria kuhuhania na Inspector General wa borithi Joseph Boynet uria urahitukirie ati kiharo kia ndege kia JKIA ni kanyaga kuri arurungani. No muthenya wa umuthi maundu megutarie tao hindi ya gutungwo kwa mutongoria wa NASA Raila Odinga kuma murimo. Kiharo kia ndege kia Jomo Kenyatta gigikirirwo mukana kuri arurungani ona atongoria ngwataniro ya NASA aria mekwihitite no nginya matimire kuo gutunga mutongoria wao. Tunaenda bwana. Si leo. Kwa nini si leo? Hapana, this is a public place bwana. Hamwezi kutugungia pale kukoja. Na thutha wa gwikirirwo mihinga ni maabithaa borithi arurungani marikire guthukangia na kuiya indo cia muingi imwe cia imaramari ici ikirathwo ni borithi. Thutha wa nditimurano ya mathaa matandatu borithi makihuthira mai ma murarako riera ria kuruta maithori ona kurathukia riera-ini arurungani monekana gukiria maabithaa ya ugitiri hinya ona wara. Nona gukire uguo Raila Odinga no amukirirwo na nduhio ni arumiriri yake ariona thutha wa kuhamurithio barabara-ini ya Mombasa Road merekeire barabara-ini ya Jogo. Muthia Odinga na buti yake ni magire na kanya ga kwariria arumiriri yao kiharo-ini kia Uhuru Park kuria ehitire utitimurana na Jubilee nginya githurano gicokerwo thini wa kiria ataurire ta third liberation. Wakati wa ukombozi wa tatu ndio umefika. Ukiona ishara bila meona, hii ni ishara ya ile serikali ambayo inaanguka. Kama hii ya Mugabe. Mugabe alikuwa anafikiria atawachia bibi yake. Sasa yeye hakumabusi ndani ya nyumba. Mamwambia aenda. Sio? Girifotera Kameme TV ni jitagwo Mwaura wa Ndung'u.